Kardom, Nilimonjorong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Socheng Dhenta constituency ke parlo Nogao ahoy kedo Kothalguri, Lai Pahar, Langthakro arong, Dul Pahar lapen, Borjuri arong angkang along eco sensitive zone ke parlo pu alampen, haladak aradatum kaningri. Ate phusar phisar pensitami bangsolong lialongsi don pharo trokra phokep sose aradatum nangboche bomtangtiat aphisitami non apora hutke kacheterek thunangji puke konatsi kedam thek helangma pusi haladak aradatum kaningri alamthi chepaklangpon Jongpon me eco sensitive zone ke parloji arong Kothalguri abangta Socheng Dhenta pennon kikhibom MSC kachirong pipi atum aronglo mate abarim CEM Karlitang Joysing doloiterang aronglo Kothalguri Panchayat Asai Hemalong Nogao Deputy Commissioner Kachetong Dunpen Haladak Rongpho Arong Asar Sorkari Gaubura Lapen Rong Aratatum Pen Eco Sensitive Zone ke parloji aphan Kaching Baipon Pedolo Kaching Bayahut Haladak Aradatum DC aphan Pachini Dunke Kaprek Ademke Cheterek Thek Thelo Pusi Chepaklang Dunrin Tilo Lapen Nogao DCI Hen Pentame Lake Central Aridensi Dokok Apot Lam Abang Palipo Sitame propose reserve forest abangke parlo ponvek polasi non abangke chingke chingwai longsi dobom langapot lam abang pathinang nilo pusi DC pen rong arata phan pin khatte kanglo KARBI ANGLONG Autonomous Council ke thekiding atum ang hoi ke do arat atum aphan kachelang ji aphan choningri padikrim lo pusi rongpho arat atum kaningri alam the pherang ke thengno chepaklang pon Langthokro arong aphan ke KARBI ANGLONG Autonomous Council pensi longle patta pilosi tami rongple abangke Koliabo Reserve Circle pensi longle patta pironglo lake KARBI ANGLONG Autonomous Council kelangchari Phuloni Revenue Circle aphan aphong pachini det aphi pusi tami nangka chelang dunte det ajoine lo pusi phumen tok bipen than pachini pon Lapen non head jong ningkan isi aprang Socheng Dhenta VDC Chairman Ken Singh be ahin pen longle patta nang selam pipo pura idon pen sikap haropho rungpon lo Lapen pini arnian ta patta alam ke ing samrilang pusi phumen tok bipen akoi pipon KARBI ANGLONG Autonomous Council kachari ke thekiding atumpen adhia hoyalong kachelang don kepang kre ajoksi non ke kilometer troksi sose nanglotsi parko pahar ansi Nogao lapen KARBI ANGLONG ahoya phan GPS nang enronglo Bon sitami 1951 aningkan KARBI ANGLONG district kelong ahutke Utmaria long ansi adonri dolo lapen longle khajona sitami Ladak anta rungbomlo son si 1971 aningkan ahutke Dul Pahar si ahoy nang pathik lola pen aphi 1983 aningkan penabangki Parko Pahar ansi Nogao pen ahoy nang pale rok lopusi Borjuri Panimara arong amikar Dhonram rong pipen chethanpon labangke ahok lo je angbong alom je KARBI ANGLONG pota konsil pen akijoy rondo pusi abirta nang palilo sitame dontin poisa kirung ku bangke nilibang kini de pu korte tum kipidun nili pidun longla sitame laso bangke ana birta nang le je KARBI ANGLONG pen pota pilo pu sitame non tu antas tame laso pota laga ratum long le lang Dagara tum ke non ke pota boy ko na pota se endo non ke dobom ke lake mane aprang pen plans apota dolo sitame KARBI ANGLONG pota piposi konsil asor dangnang pipeden ma nasi nitum dagara tum ke non putame KARBI ANGLONG pota bang ke chi odlong lela nasi apong sitame chong thuya son si man lo nasi pota nang pipo pupo la election lote pota men pen wangpo development pen wangpo sitame election hai dalo pote labangso akambang la dagara tum phan claim people Phuloni Hemrong Rang along Vosik ni phain korake thom arni All Party Hills Leader Conference thihek peni PHLCA song pen chethan chimunamai kangnipon Kedam tangarni MSC kilik asat lang ke baklang pon ahut Phuloni constituency along pen longko ana PS along pensi ke haipon lomapu aputhak sitami kachela khapon pado Laso along BJP Congress asong JOC Bank Kripliatum APHLCA song along Jingbe dun pusi pherang kyangno thanpon Phuloni pen oroning tikathar KARBI ANGLONG News Ini nili dak Phuloni constituency katok waya rata phan nili phan election apor na kirap chitu dun lapen jakong horang bidisuri nang pidul phan phan nili apang sa kardom pajirlo lapen kinang litu media phan sa nili hin pen apang si kardom pajirlo asi pini ame bang kilahemo nili tum kidam tang labang so election to that pen thot labang so chethan chimum madam te nitum labang so assessment aku thaksi labang so mei bang dolo lapen labang so ame long si nili tum along
bang krehini ne sose la bang so kapre ka party pen nang join dulu. PP asal tu mana Bang ke mana ke independent pen BJP Congress sa party pen si la APSLC alo nang join dulu. BJP kan bangkon bagui lapen la sopta lang BJP pen bang play la pen independent man bang po lapen kongres kan datang Congress pen bang po bang krepli la kapre party pen PSLC long nang chipao pen Tapi ani ngai cip itu sih nong ngai cip aku pun. silahin lo non PSLC a political party ke non gara tu monthi lo la pen kamonthi pe non bang ke isi aning ke chithe hala puson bang do kok lo ate PSLC ki mang ke la ke inglong so madang de 6 sidul implement nang ji angdeng ki hini la pen angdeng so proxy hala bang so ateng pen si la bang so council madang de 6 sidul area implement vek nang ji si hala bang so keceng kan situ me kalau sok ke mang dulu tapi hempre ke bang long leti ke bang ke arpong tu bring samen kalau sok ke song bang itu konte ko ke mang hek long pensi arang litu situ me bang sok ni ke pensi kalau sok PSLC lo bang ke pau dulu Ingdeng Troxy ke Praisi KARBI ANGLONG Autonomous Council Arta ke Jong Dipu Langkung Habe Auditorium Hall along Katalon Pon KARBI ANGLONG Autonomous Council District kelong 1952 pen pini an ningkan Troxy ke Praisi ke chok aningkan bang tami talon pon bomlo lason thot sibo signifying kora ke thom arni KARBI ANGLONG Autonomous Council pen patir pipon si adap apor KARBI ANGLONG Autonomous Council along Chairman Raju Tiso pen dead alama pangjar pon lapen Samson Singingti Khorsing Terang Langkung Habe Akumlen along Mir Alek Archopon Aphitu Langkung Habe Auditorium Hall along Talon Ponlo Bangso Council pen Kachopapon Chief Guest Head Minister Jogen Mohan Tami Chetong Dun Lapen Dima Hasau pen Nandita Gorlosa MLA Dr. Numol Momin KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lapen MSC Atum Chetong Dun Laso along pacheton dun si pening aningkan kep asat lang HSLC along kime ang thek kachipalong dun atumaphan lapian KARBI hamphang along khe aphan ke klem pon atumaphan Roy Inghi Potmosri Rongbong terang pen chenglok penang an man ke do atumaphan certificate pen sitame archopon Head Minister Jogen Mohan pen pherang ke angno ke jaipon ke non KARBI ANGLONG along monsam dolo lapen kaching thor amota klempon bomlo an sose kaching thor amota mi klempon polapen Pherangki atum KARBI arat akar I article 244A putha karjupon ahut ki laso putha ki chingwai bomlo puta Minister Jogen Mohan pen thanpon lapen halapu West KARBI ANGLONG tami ingdeng Troxy ke Praisi KARBI ANGLONG Autonomous Council arta along pacheton dun pen Hamren branch secretariat campus along tami ingsamjin pen talon pon Hamren pen Borson be KARBI ANGLONG news দিনটো খুব আনন্দৰ দিন ঐতিহাসিক দিন কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ আজি ৭১তম জন্মদিন উদযাপন হৈছে ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা দিন আজি ইয়াতে আমাৰ CM আছে আমাৰ পুনৰ তেখেতে CM দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে নতুন EMসকল আছে আমাৰ মিনিষ্টাৰ নন্দিতা গালুচা আমাৰ MP MLA আটাইসকলৰ উপস্থিতিত আমি এখন সুন্দৰকৈ আজি ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আমি এতিয়া দুপৰ কাৰ্বি আংলং উন্নতি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমি বৰ্তমান নতুন উদ্যমেৰে চৰকাৰখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ সহযোগত শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে এতিয়া শান্তিৰ পাছতে উন্নতি এতিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সকলোৱে কাম কৰিব আজি সকলোৱে সংকল্প লৈছে এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাই নতুন নিয়মসকল নতুন ক্ৰীড়া প্ৰজন্মৰ আহিছে ইয়াতে দায়িত্ব লৈ আৰু পুৰণাসকলৰ অভিজ্ঞতাৰে নতুনসকলৰ উদ্যমেৰে আমি এতিয়া নতুন কাৰ্বি আংলং জিলা আমি উন্নতি হ'বলৈ লৈ যোৱাৰ এটা আজি সংকল্প হৈছে ইয়াতে সকলো জ্যেষ্ঠ সকলো সংগঠন দল মত নিৰ্বিশেষে উপস্থিত আছে খুব ভাল এটা পৰিৱেশ আজি আমি পাইছোঁ ইয়াতে বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে হওক সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে হওক প্ৰাক্তন EM বা MLA তেওঁলোকো আহি উপস্থিত হৈছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে কোনো পলিটিকেল নাই আজিৰ তাৰিখত এটাই লক্ষ্য বৃহৎ স্বাৰ্থত
সকলোৱে কাম কৰিব আজি সংকল্প লৈছে আৰু আমি ইয়াতে খুব ভাল এটা পৰিৱেশ দেখিছোঁ যিসকলে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বিভিন্ন দিশত শিক্ষা স্বাস্থ্য বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অন্যান্য দিশত পাৰফৰ্মেঞ্চ আগবঢ়াইছে চৰকাৰী হওক কৰ্মচাৰী বা অন্যান্য ফিল্ডতো তেখেতসকলক আমি কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা আজি এৱাৰ্ড জনোৱা হৈছে এইটোৱে উৎসাহ জনাব উঠি অহা প্ৰজন্মক তেওঁলোকে আৰু উদ্যমেৰে কাম কৰিব নিজৰ অধ্যয়ন পঢ়া শুনা ব্যৱসায়ী অন্যান্য দিশতো কৰ্মৰ অৱস্থাত থকা অফিচাৰসকলে দায়িত্ব লৈ কাম কৰিব এনেধৰণে আজি খুব এটা ভাল পৰিৱেশৰ মাজেদি আমি ৭১তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আজি ইয়াৰে নতুন আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত আজি কাৰ্বি আংলং জিলালৈ নতুন শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিবিলাক পেকেজ সেইবিলাক ততান্তৰীয়াকৈ আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ উদ্যোগনি দিলে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি সংকল্প লৈছোঁ আৰু খুব সোনকালে আমি এই 5 বছৰ অহা যি 5 বছৰৰ কাৰণে দায়িত্ব আহিছে উঠিলে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰি ইয়াক এক নতুন দিগন্ত সূচনা কৰিব মই দেখোঁ অসমৰ ভিতৰত এখন ভাল জিলালৈ এতিয়া এটা পৰ্যায়ত আছেই বিভিন্ন দিশত উন্নতি আৰু উত্তৰ চুকে কোণে ইয়াক উন্নতিলৈ নিবৰ কাৰণে আজি সংকল্প লৈছে ৰাইজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব ইয়াত প্ৰতিজনৰ বক্তব্যত বা ৰাইজৰ এইখিনি মনত আজি এইটো সংকল্পৰে আজি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো উদযাপন কৰা হৈছে মই আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ সাংবাদিক বন্ধুসকলে মই আজি আপোনালোকৰ ইয়াত সহযোগিতাৰে এক সুন্দৰকৈ সহযোগ আৰু সাফল্যমণ্ডিত কৰাত সহযোগ ৰাখিছে মই আশা ৰাখিছোঁ কাৰ্বি আংলং নতুন দিগন্ত সোনকালে ঘূৰি আহক আৰু আৰ্টিকল 244 এর বিষয় স্যার আর্টিকল 244 এর বিষয় স্যার আর্টিকল 244 আর্টিকল 224 এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মেটাৰ আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আমি যদি কাউন্সিলত এইবিলাক মেটাৰটো উইল গো ডিছকাছ এইটো আমি আলোচনা কৰিব লাগিব এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিহেতু মেটাৰ ইয়াতে মই আই হেভ নো অথৰিটি টু কমেণ্ট হিয়াৰ Karbi Anglong Autonomous Council session hall along bosik ni phaing kora ke thom arni CM ang hoya phan puthot Dr. Tuliram Rong hanga phan si Karbi Anglong Autonomous Council MAC do anchedon sarpen CM ang hoy pangni ponlo Bangso along Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisopensi Maichari Ponsi Karbi Anglong Autonomous Council CM ang hoy Dr. Tuliram Rong hanga phan si pek pontanglo Labang Swamay along tin a constituency MAC pensitami chetong dunsi Dr. Tuliram Rong hangapan archupon CM Dr. Tuliram Rong hang pentami Karbi Anglong Autonomous Council MAC kedo an lapen MLA lapen MP aphan sitami akero pipon Pherangkiang no CM ke jaipon ke eco sensitive zone amen Karbi Anglong Autonomous Council along leke parlojia puthak Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sharma hin pentami Kroidunde lapen Karbi Anglong Autonomous Council ahin pentami Kroidunde lapen High Court along sita case pipon lo pusi pherangke aphan patinipon lapen aduya hoyalong doan inglong aswa phan ke pattata pipon et poputa pherangkiang no jaipon Jun kapal lubang ke state government and central government state government pen Karbi Autonomous Council lagi claim rap ya lo lapen state government da kroy kre chief minister pangda model lo laki kroy kre da ke jok manta election nong le lapen nilitum da supreme court nitum cedan bom lo lapen nilitum ke asapta kroy ni kepada nagam hearing dan sitamen nilitum supreme court than itu moko cingkici than bom lo advocate additional advocate general Supreme Court senior advocate la pension nitum kampik le momno la pen nitum ke da ba ke asap pro unit da ba ke nitum ikusun sistem jun kapalo an adon araban ta me da ke eviction nong le pusin nitum stand mang pithi nitum la apui le duya bang ke interstate border la interstate border buthak Yetung chingwai ching sai pen honda ke parliament solution say for example non le interstate border Nagaland long to parliament solution di aphan ke da ke commando training institute that already Karbi Autonomous Council pen long le PLO la pen ke Assam government na la lo blok te bang suri sibak da commando training kipi yatum duji pula lo blok te bang nang ke ji long le na ke Second naman ke West Karbi Anglong along isi bangke solar plan 5,000 years ago. Isi bangke West Karbi Anglong State University State kapang dakon pula State University tabe budak bidang lahai lu blote atu ya hoy
kerai kombang lo pola pen ke pola da hawang along ta menil tum parliament solution di phanu da bangke da thana ada kipi ponji phanil tum pupujar pialo pen chief minister ghai manda pangda te autonomous council penil tum cheparai tang dolo je inter district inter state border ke to ana tum manke ili tum inglong na sulo tulongte langlepin pe nongle pota pina ko research ikle pon